Jedna očajna, vremešna zvezda uzima misteriozno serum sa crnog tržišta koji joj omogućava da ponovo proživi svoje slavne dane. Međutim, kako sebičnost i pohlepa narušavaju savršen balans, žena trpi razorne posljedice svoje ishitrene odluke. Na hollywoodskoj stazi slavnih radnici postavljaju zvezdu Elizabeth Sparkle, slaveći njen uspeh u industriji. Tokom godina spomenik razvija pukotine jer se bori sa promenljivim godišnjim dobima i hiljadama ljudi koji svakodnevno prelaze preko njega. U sadašnjosti, Elizabeth snima najnoviju epizodu svoje jutarnje emisije aerobika Sparkle Our Life. Nakon snimanja, iscrpljena zvezda prolazi dugim hodnikom gdje joj nekoliko zaposlenih čestita 50. rođendan. Budući da je ženski toalet u kvaru, odlučuje da koristi muški, jer unutra nema nikoga. Nakon što uđe u kabinu, producent emisije Harvey koristi pisoar dok razgovara sa nekim telefonom. Elizabeth čuje kako čovjek hladnokrvno govori da treba da je zamene nekim lepšim i mlađim što je premoguće. Sekund nakon što Harvey odlazi, skrhana žena izlazi iz kabine i pokušava da shvati ono što je upravo čula. Kasnije, producent poziva Elizabeth na ručak kako bi joj saopštio loše vesti. Objašnjava da gledaoci stalno traže nešto novo, diskretno aludirajući da je previše stara da nastavi sa vođenjem emisije. Da bi prekinuo neprijatan razgovor, čovjek napušta sto da bi razgovarao sa prijateljem, a zapanjena žena gleda u bespomoćnu muvu zarobljenu u njenom piću. Tog popodneva, Elizabeth vozi autoputem i momentalno se dekoncentriše kada vidi radnike kako skidaju njen billboard. Odjednom drugo vozilo udari u njen auto na raskrsnici, što rezultira teškom nesrećom. U bolnici, doktor obaveštava ženu da je srećna što nije pretrpela povrede. Međutim, kada joj lekar čestita rođendan nakon što je pročitao njen karton, zvezda počinje da plače. Sekunde kasnije, doktor prima hitnu poruku na svom pageru i napušta prostoriju za preglede. Dok Elizabeth poseže za odećom da se presvuče iz bolničke uniforme, medicinski tehničar je zaustavlja i kaže da treba da izvrši posljednji pregled. Zatim joj uštipne kožu na leđima, provuče prst duž kičme i kaže da bi bila dobar kandidat, zbunjujući ženu. Pre nego što ode, medicinski tehničar predaje zvezdi njen žuti kaput, a ona primećuje istaknuto mladež na njegovom zglobu. Ispred bolnice, Elizabeth proverava džepove i pronalazi flash drive sa oznakom supstanca, zajedno sa beleškom od tehničara koja kaže da mu je to promenilo život. Odjednom, oduševljeni Fred prilazi ženi i podsjeća je da su išli zajedno u srednju školu. Nadajući se da će moći da popiju piće nekada, muškarac joj piše broj telefona na parčetu papira i predaje ga zvezdi. U svom stanu, radoznala Elizabeth ubacuje flash drive u TV i on automatski pušta video. Glas pita ženu da li je ikada sanjala o boljoj verziji sebe. Nastavlja da jedna injekcija supstance otključava njen DNK i započinje novu ćelijsku podelu, stvarajući drugu verziju nje same. Video objašnjava da je ona Matrix, što znači da će sve što je potrebno za nastavak procesa dolaziti od nje. Naglašava da obe verzije moraju poštovati balans od 7 dana svaka i da uvijek mora da pamti da su jedno te isto. Kada se video završi, Elizabeth baca flash drive u kantu za smeće. Te večeri, provodi noć pijući sama u baru i shvata da muškarci njenih godina više ne nalaze privlačnom. U svom stanu, žena povraća u klozetu i gleda svoje lice umrljano suzama u ogledalu. Trenutak kasnije, podiže snežnu kuglu i besno je baca na ogromni portret sebe, pokrivajući ga šljokicama. Kasnije, vadi flash drive iz smeća i poziva broj telefona. Tokom poziva, žena kaže da bi želela da naruči, a glas joj daje samo adresu. Sljedećeg dana, mamurna zvezda čita novine i vidi audiciju za mlade, živahne žene koje žele da postanu sljedeća Elizabeth Sparkle. Dok proverava poštu, vidi misteriozan paket sa ključ karticom označenom sa 503 unutra. Ubrzo, žena kreće na adresu i koristi karticu da otvori pokretna vrata. Na kraju hodnika, zvezda ulazi u belu sobu i uzima kutiju iz svog namenjenog ormarića. U stanu, Elizabeth otvara paket i pronalazi kesu sa oznakom aktivator, sa strogo upozorenjem da je to serum za jednokratnu upotrebu i da se mora odmah odbaciti. Zatim uzima stabilizator namenjen drugoj sebi i prekidač, koji su dve intravenske linije povezane sa kanilama na oba kraja. Na kraju, žena vadi 2 kese sa Matrix hranom dovoljne za 7 dana svaka. Na dnu kutije, zvezda pronalazi uputstva koja navode da samo jednom treba da aktivira, stabilizuje svakog dana, prebacuje svakih 7 dana bez izuzetka i uvijek pamti da su jedno. U kupatilu, naga Elizabeth puni šprik sa aktivatorom, ostavljajući pristojnu količinu još u bočici. Zatim, žena veže podvez oko ruke i ubrizgava serum u venu. Sekundi kasnije, osjeća oštar bol i pada na pod. Dok se previja u agoniji, njena zenica se deli na 2 dela, a velika masa počinje da se pomera ispod njene kože.
Odjednom drugo plavo oko se razvija odmah pored njenog zelenog oka, a koleno osobe iskače iz velikog reza na njenim leđima. Moment kasnije, druga verzija konačno vidi svoj odraz u ogledalu i divi se kako mlado izgleda. Dok se bliže pogleda, vidi kako aktivator svetluca u njenoj irisu. Nakon što primeti Elizabetino telo na podu, žena povraća žutu tečnost. Zatim koristi konce uključene u paket da zašije rez na zvezdinim leđima. Da bi se uverila da će originalna verzija preživjeti, ona ubacuje kanilu sa Matrix hranom u njen zglob za ishranu. Sljedećeg dana, druga verzija čuje zvonjavu u ušima i krv joj curi iz nosa. Dakle, žena koristi veliku iglu da izvadi stabilizator tečnost iz Elizabeth putem lumbalne punkcije. Zatim uzima dnevnu dozu bistre tečnosti i ubrizgava je u svoju butinu. Kasnije, drugi ja radi jutarnje vežbe u dnevnoj sobi i primeti novine s oglasom za audiciju. Dok šeta ulicom, ugleda sjajni ružičasti bodi u izlogu prodavnice. Tokom audicije, žena nosi upečatljivu odeću, a kada je direktor audicije pita za ime, predstavi se kao Su. Ubrzo, žena se sastaje s Harvijem, koji kaže da je ona tačno ono što su tražili i da planiraju emitovanje prve epizode za 2 sedmice. Međutim, ona pominje problem sa rasporedom, objašnjavajući da svaku drugu nedjelju mora biti odsutna zbog brige o bolesnoj majci. Iznenađujuće, producent nema problem s tim i pristaje da uskladi njen raspored. Nekoliko dana kasnije, Su završava fotografisanje, a billboard koji reklamira njen novi show pojavljuje se ispred stana. Ostatak sedmice, žena vežba rutinu s plesačima i kupuje novu garderobu. Kada prođe 7 dana, ona postavlja kanile za prebacivanje na sebe i Elizabeth, a krv koja teče kroz cijevi implicira prenos svesti. Sekunde kasnije, slavna ličnost se budi s nesvesnim drugim ja na sebi. Nakon tuširanja, Elizabeth se vraća u studio, gdje joj Harvey bez emocija uručuje kutiju s njenim stvarima, kao i poklon od njega i drugih zaposlenih. U stanu, žena obeležava kalendar s imenom Su kako ne bi zaboravili kada treba da se zamene. Sljedećeg dana, prima poruku u kojoj piše da je njen paket za dopunu isporučen u ormarić. Tako slavna ličnost preuzima paket i skladišti stavke u ormarić za lekove. Nakon sljedeće zamene, Su vidi udubljenje na stolici ispred televizora i zaključuje da je Elizabeth provela nedjelju zatvorena u stanu. Shvativši da mora sakriti ženino telo, a ne samo ostaviti je na podu kupatila, ruši zid kako bi ga pretvorila u tajnu sobu. Zbog buke, njen komšija Oliver lupa na vrata da se požali. Međutim, kada vidi lepu damu, brzo zaboravi na ljutnju i počinje da flertuje s njom. Pita gdje je Elizabeth, pa Su slaže da se odselila i da je ona nova stanarka. Kasnije, žena odvlači slavnu ličnost do kupatila i stavlja je u mračnu tajnu sobu iza zida s pločicama. Zatim uklanja veliki portret iz dnevne sobe i sakriva ga. Ubrzo, Su snima prvu epizodu svog novog showa Pump It Up. Nakon rutine, oduševljeni producent je pohvali za dobro obavljen posao. Te večeri, oblači uski kožni bodi i vidi da je ostalo samo nekoliko sati hrane pre nego što mora da zameni telo. Ipak, odlučuje da noć provede u izlasku sa prijateljima. Na kraju, vraća se u stan s trojem i dok su pred intimnim trenutkom, Su čuje zvonjenje u ušima i počinje da joj curi krv iz nosa. Tako odlazi u tajnu sobu, gdje vidi Elizabeth kako se muči zbog prazne kese s hranom. Međutim, umjesto da zameni tela, žena uzima iskorišćenu kanilu i izvlači dnevnu dozu stabilizatora iz slavne ličnosti kako bi sebi kupila još nekoliko sati. Trenutak kasnije, Su i troj nastavljaju svoj intimni trenutak, ali kada muškarac otkopča bodi, njeni organi ispadaju iz leđa. Iznenada, Elizabeth se budi i kada vidi da je leđa drugog ja u redu, shvata da je to bio samo košmar. Na njen užas, primećuje da joj je kažiprst ostario brže od ostatka tela. Nakon što osjeti bol na mjestu ekstrakcije na leđima i vidi praznu kanilu pored Su, shvata da drugo jaj nije na vreme obavilo zamenu. Kasnije, slavna ličnost poziva servis u vezi s procedurom za poništavanje efekata zloupotrebe supstance, ali glas kaže da je ono što je upotrebljeno s jedne strane izgubljeno s druge. Kada žena govori o Su kao da je druga osoba, glas je podsjeća da su one jedno i da se sve neprijatnosti mogu izbjeći ako poštuju ravnotežu. Nakon poziva, Elizabeth baca kacigu za motor koju je troj zaboravio u hodnik i nastavlja da čisti stan. Tog popodneva, podiže paket za dopunu i staje u restoran. Odjednom, starac koji sedi za drugim stolom spominje koliko je 7 dana dugo. U početku, žena ne zna o čemu govori, ali tada primeti beleg na njegovom zglobu i shvata da je to medicinski brat iz bolnice. On nastavlja kako se osjeća sve usamljenije svaki put kada zameni telo i sve mu je teže da se seti da zaslužuje da postoji. Dok preplašena slavna ličnost ustaje da ode, muškarac je pita da li je njeno drugo ja već počelo da izjeda.
Ispred zgrade Elizabeth naleti na Troja, čiji je nepoštovanje prema njoj u oštrom kontrastu s načinom na koji se ophodi prema Su. U stanu žena traži Fredov broj i poziva ga na piće. Te večeri oblači crvenu haljinu i crne rukavice kako bi sakrila ostarli prst. Nakon što nanese šminku, slavna ličnost zatvara vrata tajne sobe i uhvati odraz Sujnog prelepog mladolikog lica. U dnevnoj sobi podiže pogled i vidi veliki bilbord ispred prozora. Zato odlazi u kupatilo da popravi šminku. Konačno zadovoljna izgledom, Elizabeth kreće ka izlaznim vratima. Međutim, uhvati svoj odraz na kvaki i ne može da se suzdrži od upoređivanja sa Su. U naletu besa i mržnje prema sebi, žena briše karmin i agresivno uništava šminku i frizuru pred ogledalom. Kasnije te večeri dobija nekoliko poruka od Freda koji pita zašto nije došla u restoran. Tokom snimanja Su osjeća kvržicu koja viri iz leđa dok se savija. Zato odlazi u garderobu i pomera masu prema stomaku. Zatim stavlja prste u pupak i izvlači cijelo pileće batak. Iznenada, žena se budi u tajnoj sobi i shvata da je to bio samo košmar. U dnevnoj sobi vidi tanjir s kostima i zaključuje da je Elizabeth pojela cijelo pečeno pile u jednom zalogaju. Tog popodneva Su kaže korisničkoj podršci da ravnoteža ne funkcioniše jer jedva ima vremena da uživa, dok slavna ličnost provodi nedelju dana prejedajući se pred televizorom. Kasnije, Harvey obaveštava zvezdu da želi da ona vodi prestižni doček nove godine, na njeno veliko zadovoljstvo. Verujući da ne može da propusti priliku, Su ignoriše raspored zamene i produžava svoje vreme izvlačeći stabilizator svaki dan. Jednog dana, kaže Elizabeth da radi naslovnicu časopisa Vogue i iako vidi koliko je mjesto za ekstrakciju inficirano, ipak ubacuje veliku iglu. Nekoliko nedelja nakon posljednje zamene, slavna ličnost se konačno budi i s užasom primećuje da je cijela polovina njenog tela ostarila za nekoliko decenija. Žena poziva korisničku podršku i kaže da Su ne poštuje ravnotežu i krade sve više vremena od nje bez obzira na posljedice. Tada je glas pita da li želi da prekine iskustvo i vrati se svom starom životu, ali ona pogleda bilbord i kaže da će pokušati da sve reši. Te noći, Elizabeth ispravlja artritično koleno samo da bi mogla da prošeta do police s knjigama. Žena otvara poklon i vidi da je to francuska kuvarica. Dok Suin intervju ide na televiziji, besna slavna ličnost ismeva njene odgovore dok kuva u kuhinji. Kada je voditeljka pita za tajnu lepote, Elizabeth otvara svoj ogrtač i kaže da je ona zaslužna za mladalački izgled zvezde. Zatim žena baca sirova jaja na stakleni prozor i pokriva ga novinama kako ne bi morala da gleda bilbord. Nakon zamene, besna Su vidi odvratno stanje stana. Odlučna da ostane u novom telu što je duže moguće, žena sakuplja nekoliko praznih staklenih tegli i puni ih stabilizatorom. Ignorišući modrice i inficirano mjesto ekstrakcije, više puta ubacuje veliku iglu da bi izvukla što više tečnosti. 3 mjeseca kasnije, 30. decembra, Su se divi bilbordu koji reklamira sutrašnji doček nove godine. Tada je njen dečko Diego pita da li će doći u krevet, a ona odgovara da će doći za minut. Žena odlazi u tajnu sobu da izvuče jednodnevnu dozu stabilizatora, ali na njeno iznenađenje, tečnost je tamno smeđe boje što ukazuje na to da je telo ostalo bez nje. U panici Su zove korisničku podršku, ali jedini savjet koji dobija od glasa je da izvrši zamenu kako bi se originalno telo moglo obnoviti. Ostavljena bez izbora, puzi do kupatila da pokrene zamenu. Diego čuje buku iz spavaće sobe i pita je li u redu. Na svoj užas, žena vidi da se pretvorila u ćelavog deformisanog grbavca. U besu naređuje dečku da izađe, pa uplašeni muškarac napušta stan. Trenutke kasnije, Elizabeth zove korisničku podršku i kaže da želi da prekine iskustvo. Zatim vuče veliki portret nazad u dnevnu sobu. Sljedećeg dana, slavna ličnost dobija poruku u kojoj piše da je posljednji set dostavljen. Zato preuzima paket i vraća se direktno u stan. Žena vuče Sujino telo u dnevnu sobu i ubrizgava serum za prekidanje u njen grudni koš. Međutim, pošto obe verzije dele istu svest, Elizabeth i dalje žudi za pažnjom koju dobija kao svoje drugo ja, pa staje pre nego što ubrizga punu dozu. Shvativši da joj su ipak potrebna, žena postavlja cevi za zamenu na njihove zapešće. Ipak, kada krv ne teče, ubada kanilu u grudni koš onesvešćene žene, a nekonvencionalna taktika rezultira time da obe verzije postanu potpuno svesne u isto vreme. Videvši šprik za prekid na podu, Su shvata šta se dogodilo i besno napada slavnu ličnost. U kupatilu udara Elizabeth o ogledalo nekoliko puta, izobličivši joj lice. Sekunde kasnije, povređena žena puzi nazad u dnevnu sobu, gdje osvetoljubivo drugoja šutira njeno telo sve dok ne podlegne povredama. Odjednom, Su se seti da su one zapravo jedno i užasne se onim što je uradila.
Nekoliko sati pre emisije, žena se oblači u svoju plavu balsku haljinu. Međutim, čuje zvonjenje u ušima i dobija napad kašlja, pa se izvinjava i odlazi u kupatilo. Na svoje iznenađenje, jedan zub joj ispada iz usta, a zatim lako izvlači još 2. Kada asistent produkcije pokuca na vrata, ispira krv iz usta i seti se preostalog seruma za aktivaciju u stanu. Trenutke kasnije, Harvey i akcionari je zaustavljaju u hodniku, pa ona stavlja hrabro lice kako ne bi primetili da joj nedostaju zubi. Nakon napetog razgovora, žena ulazi u lift gdje vidi kako joj nokat i uvo otpadaju. Tada trči do stana i ubrizgava serum za aktivaciju u ruku, nadajući se da će proizvesti bolju verziju sebe. Kako supstanca počinje da deluje, brzo replicirajuće ćelije stvaraju monstro Elisasu, groteskni hibrid obe žene. Dok se stvorenje zagleda u svoj odraz u ogledalu, Elizabetino lice viri iz njenog leđa, s ustima širom otvorenim kao da stalno vrišti. Odlučna da stigne na emisiju na vreme, Elisasu oblači plavu balsku haljinu, stavlja minđuše u meso i pravi masku koristeći portret slavne ličnosti. Kasnije, vraća se u studio, zamišljajući kako je zaposleni u mreži dočekuju s rečima divljenja. Konačno, počinje doček nove godine i stvorenje se tetura u svetla reflektora. Počinje svoj govor, ali jezivi glas zbunjuje publiku. Odjednom, maska joj otpada, a globularna masa iskoči iz usta sa strane njenog lica. Sekunde kasnije, žena ustaje i vrišti od užasa, dok je više ljudi naziva čudovištem. Sala se pretvara u haos, iako stvorenje insistira da je i dalje Elizabeth. Jedan čovjek joj odseca glavu postoljem mikrofona. Međutim, Elisasu razvija novu glavu, a kada joj se ruka slomi, prekinuta arterija snažno prska krv po gomili, natapajući sve telesnom tečnošću. Ubrzo, stvorenje beži na ulicu, ali joj telo ubrzo kolabira i raspada se u visceru na betonu. Trenutke kasnije, Elizabetino lice puzi iz krvave mase i stiže do svoje zapostavljene zvezde na stazi slavnih. Dok gleda zvezde koje svetlučaju na noćnom nebu, seti se koliko su je ljudi obožavali. Nakon kratkog trenutka sreće i mira, mesnata masa se rastvara u lokvu krvi. Sljedećeg dana, čistač podova briše ostatke preminule slavne ličnosti, ostavljajući za sobom njen jedini trajni legat, zvezdu na hollywoodskoj stazi slavnih.